Goko ne kwa Kikuyu podcast. Wikeno mundu ugwitwo Kithure Kindiki ni araugite atiriri ati ni egwethana na Kalonzo igetha amurehe thirikari-ini. Umuthi Kalonzo ni amucokeria na Kalonzo amucokeria na uritu muingi muno. Kalonzo aramwira namba imwe ndangiingira thiini wa thirikari iria eitete thakame na kamuririkania na Kalonzo akaririkania kiniki akamwira atiriri hingo ino Gen Z marugana, hingo ino Gen Z moragwo ati Kindiki ari Minister of Interior hingo iyo. Kalonzo akamwira atiriri ye ndanginyitanira na andu maraita thakame na regime iraita thakame ya mbeũ njithi. Acoka akamuririkania atiriri ohoro wa Albert Ojwang akamwira atiriri uyu ni mundu ungi ningi mwanina. This regime have done it. So murenda nie nyingire njuke kuri inyue egetha muthukirie ritwa. Akamera oma I will not join you. Na kamera atiriri matiga gutumira ritwa riake. Okay? Niguo merite don't use my name. Yo Kalonzo Musyoka aicokeria Kithure Kindiki ndamana gitio kinene muno musubscribe thini wa channel ya podcast na Kindiki igutha riri aguthwo ni Kalonzo ohoro wa uria Gen Z moragirwo na igwe ari Minister of Interior ni igutha rimwe inene muno. Rikana ndendaga kuigua oguo tondu rucio ni undu uramuthukiria ritwa na njira nene. Yo Kalonzo akeria Bwana Kindiki anatoka huko upande wa kwetu ndio, but he was the presiding minister when Gen Zs were killed. Yani mimi niende nisikilize maneno ya Kindiki? Kwanza afadhali Ruto alijaribu kuomba msamaha ambao ulikataliwa mbali na vijana. Sasa msamaha huyo it cannot be just msamaha tu kiholela. Wewe Kindiki kwanza ungeomba msamaha because you are the minister for the interior when Gen Zs were killed. Tuanze hapo, tuwe waangwana na kuomba msamaha na kusema tena Ojwang ameuawa, omba tena msamaha because wewe ni deputy president wa half term. Sino half term wa one term. Ameteuliwa, hakuchaguliwa na wananchi. Kwa hivyo waache kutumia jina langu, wajue hata Ruto iyo ni comeback ya Kalonzo Musyoka. Comeback hiyo Kithure Kindiki ni egwitiria nayo. Remember higwa campaign shikwabia na higwa riu mekwabia kura campaign wega. Orocio Kalonzo agweta neguo Kithure Kindiki akahurwo naguo muno. Rikana thiini wa election 2027 andu magakorwo makikora campaign especially opposition na uria Gen Z moragitwo ni regime ino na makigwetwo guo Kindiki ni akigwetwo ni tondu ari minister wa interior higwa maandamano ma Gen Z marikuo na Gen Z aigi magikua. So ino comeback ni comeback imwe dito muno, and I think from my point of view mundu gwitwo Kithure Kindiki ndangihota gucokia ringi ekwamba gucoka na thutha tondu gacira kau kagwetwo Kithure Kindiki ndera ukaigwa kuigo Rigathi Gachagua agwetire uhoro ucio na Kithure Kindiki ni aririe mundu murakaru agicokeria mundu ugwitwo Gachagua. And now kaundu gaka ningi ni kagwetwo ni Kalonzo ni kota gucokeria Kalonzo mundu ugwitwo Kindiki. Maundu maya maraikika, maundu maya majuragano nimo mekuhurwo namo. Now Kalonzo augete atiriri ona meki atia ona magerie kumu bribe, that is kumuhebia ndekuingira thiini wa regime ino. Ati Ruto ni amenya wega muno ugithikira video yothe ati mwaka wa 2027 makang'ethanira nake irebe-ini na Ruto ni amenya wega pio Kalonzo no amoinokie. Guys Kalonzo amwira ni amenya makome irebe-ini, but from uria malaria
kindu kiria mararia kia fata muno na Rigathi wa Gachagua ni aria ni undu wao o enyewe kunyitana, o enyewe kunyitana, o enyewe manyitane, tondu maga kunyitana ni makainukio na ni magatharia kura. So their unity will be very, very important. Na muthenya wa muthe ni maririye uhoro wa unity yao. Akena example Rigathi wa Gachagua hingo ya Moi uria akagoria advidaga opposition moma mashide makaushida makauga they know history, so they will never fall into that trap. Together must go ama divide. Okay, so this regime mena kaida karito muno tondu ti kwega. Things are not okay, things are not good. Na ni Moi opposition yanyitana, they are not going anywhere. Remember, Kenya ni arakaru na gikuo kia Ojwang ni gukite giga trigger marakara ma Kenya na njira nene muno. Nikio na njira mbeũ njithi mena marakara, na to mbeũ njithi tu thaici. Mbeũ njithi makoretwo na marakara, no riu marakara macio ni mathiete kuri aciari. Na aciari as we speak ni marakarite na njira nene muno. Mbere nene mbeũ njithi irari dakaru ni ro maundu uria makoretwo. Aciari bado monekana bado ni ithu twamakuaga, but as we speak aciari nao ni marakarite. So tugithi ile ni mwaka 27 ndona Gen Z, millennials na aciari tugako tukiuga undu umwe, he must go. Liweri walo, he must go. Tondu njoragano ici ni ciukite riu cigatunyitithania na tukauga no ngina tuka make decision thiini wa ile mwaka 27. Na decision is he must go. That's the decision people will make, that he must go. Na kenda kuigua uguo, but that's how things are. Na uguo niguo Kalonzo auga, na Kalonzo riu ni arikia kunene atiriri guti kundu arathie muhu iyo irari kuo ati no athie mwena wa regime ino. Ni okite na kauga High West onage okika na ke High West, because they know they'll make the next government. They know very well they will be in the next government. But the most important thing is their unity. If they be united, that's nice. No man divide. How niho thina ukaingira? No man akome united. How niho hakorwo hefiti makiria. Guys, huko ni podcast Manu Manyumeko, ni mwana te oro story ya Kalonzo Musyoka. Jana even wa comment section. Thank you, God bless.